Ayo Bu, update nih. Digoyang, asik. Ayo nih, digoyang nih. Khusus buat ibu-ibu Cipeje Kulon kami. Obat gua yang ngusir pinggir kali jalanan gadingnya putih duka kang ngerti-ngerti yen kula tangan sedih rindu sewu dadi siji wong ganteng anane ngendi masih bareng The Beastnya Sinar Remaja Ibu Hajat sayang Mimi Hajat, Bapak Hajat, wong Cipeje kabeh. Ayo Mi. Digoyang. Aja dokoning batuk Mi. nunggu-nunggu tahunan